Lengangna kuki micham taramari butek takaidana thadok hanbiyu haina ITLF na demand tawkhre haba wafam si yaureza wafam si ga mari leinana aikoigi migi tarahumdoi da thokiba thodok tuga mari leinana aikoigi mathang nakal animaki aikoi miyoi sing phajinaraga aikoigi naga gi miyoi taruk amasu akoi hojik phawwa mafam khangdana leiribane adubu aikoigi ITLF na muk aikoigi kuki gi micham taramari si tek takaidana thadok pirau haina demand muk lakpasida oza aikoigi pause kamaini yengbi ai hamda notice window tv yengbi ba kwai punung bu hamda kurumjari khoige leibak sida hoji hoji se leiriba problem macha mayam da gi ko kwadi chawbo problem oi re je hoji ki kidnapping gi case ne bo masi kamain da weda akoigi nakal ani wang na claim tonari ba noi gi akoigi mi phage adugi phage adagi phage na tawrga leinari ba poche sidai da sai gi government je yamna inactive oi ba action lobo ngamda government amadi oi re habji di mai yam seng ai tai ko se aina keno gi wana te naga na paisa naga gi da leire na hari ba khoigi moi gi volunteer sing na thamme na hari ba mi tara mari si gi wana te ko aduga hana legidraba legidraba taruk tu gi wasu na te legidraba hai tamne uji su bu torok tram ni na ko kamaine tawge de masi hoi nakal ani magna government da pressure taw de dum tawe adu legally karai go chalige police ki de kari record lai re habji madi nakani magsi ani magsi ha hidrok taw dum tawe samna da kuji ITLF na hari ba potu moina khoi gi hoji ki tara mari se naga gambu gi manak ta lai re na nan do khoi pithoge ga na torok do lai re na declare taw bo chamana re ai tare adu lai re na declare taw ta di manipur police ki side ki law ki side ki kari step laure kana kana gi matak te fire pali kamaina pali ha du musu yam clear ka ta khamam di thoe ko adu ko masi lai re na khangna sarkar na pithok bangam drisina sarkar gi mateng na hai tare pithok bangam drisina takpudi ahan bagi taruk se ahan bagi taruk si gi hingibra sibra hai bagi langla langjin jima ngasai gi khonsa kul gi mi khonsa kul le koi lilon wifi habra adu gi mi sing do moi gi mi sing na phagi bne na akoi gi kano gi naga kangmu ni yam katna claim tawri si gi mathak ta police na karam by investigation step lokale kari lokale have do clear oi da ma lai ri ba soi jaga da la kan da di mase kanglup ani khana han bajida responsible government ama lai ta badagi timing sana government step lo da badagi kanglup ani gi nuai da bi rang ji thoi ne lo ta ne ado hojik sumangai ITLF na haigera amana haigera kuki bi na haigera ko masi model se kamai lage ganda logi oiba moi gi mieng da di amo logi oiba checking tharong da awat pa lai hai se ITLF so haidre sai gi keno so koi gi hojik naga gi kamu so haidre moi gi activists karana lo na taw da gi tawri ni kholi ni highway wane ko ado particularly statement da di akoi gi moi na pi ba statement jing de akoi taruk to piro aduga noi gi tramri se pi ni have ne ba moi na hai se ko somna ganda ku gi na hai jina akoi da noi taruk to leite akoi khangge have ne ba adubu sarkar si swaida sarkar dige hena moi gi customary loan hena kan khalak pa man ba de lengak se mapan leite je hanjan sum uchalak ko je masi lengak se kari khallaga le ja no kamai tor ga moi negotiate tawge khallige negotiate abdi mi taruk to puthok ta do negotiate tor ga tramri do pithoki je have na ta ba negotiation abdi satisfactory oi ba law gi oi ba action hai tare ko samna da taruk to puthok ta bagi naga singna naga ichinau singna satisfy oi ga ba law gi oi ba sarkar amagi oi ba to hom thok thabak am ta moi hoji ba to dri ba lengak se mi taruk puthok pa leire bu hai su leite bu hai su ko leite hai ga na kana mathak ta moi operation chatha gani kana phare lagi da ba mi sing do kai da phumi mai tha do khra se example hemanjit ki case sa mane ba se samna hemanjit ka lin thoi mi ki case ta moi gi ena to da nga han mi phare en tawre ko adu bu ena to da phare ai wani further investigation nen thame adu ga nga sai gi angang ani du gi ina ma ga ichal ma ga lagi da do adu gi dead body sing do mai tha do khra ba kai do khra ba detail di pi dri da no case close do gan ut ka ne ba si gi model si government na satisfactory oiba law gi oiba action nama utpa natraga lai mi taruk to pithorok pa ani sina tab option na to pa laite problem se ko adu hoji ai ne sum khanja bada naga sing gi mathak ta di case sum chawkhal ka da ma lai maram di pithoke ga na tawga program am ga sem dana home secretary yauni khoni ga ga tawdana manipur government na sina doi ni ga na tawruba UNC gi step am lai je ko masi sina naga sing gi mathak ta di mi tram ri hingna lai ri hai je moi di confirmation pithoka chamana re ba aduna marmo ka na
मोइगी मथक्तदी होस्टेज से मोइने हेल्थ तौरी फा लई मोइ मखुता हाइबगी पोचे सुम चौखलकनेबा अदुगा कुकी सिंगिना मिसिंग रिपोर्ट अमा ओलगी बे टाइप सुम चखितुनेबा मरकसिदा लेंगाक्सिना कांगलुप अनिसि पेनबा करी तौगदगे हाइबदो मदु येंगदौ तंगाइरेबा अदो मसी अइना यामना कमेंट पुबी पिबसु लानगने खोइदो ओरसु नुगाइरोयबसे को समना हाइबदा थिंगाम किशन की केसता खोइगी मीदो फाबिउ कोपिउ अदु तवदा तवन तो खोइ फना खोइनि इरांग तौइदना को देन मसीगी एदि मणिपुर केस में आम लेगरे डेड बॉडी फंगिबा केस तबाउदा वर्डिक लौनबो होनाबदा चही क्या चंगिबा हुजबो केस तरिबिसु लेरि को अदगी मांगिबा मी पुथोरक्तबा मिसिंगनेना फाइल तौबा मयाम हमसु लेरिसे अस्वागी केसता मी लिसिंग अमा हेना कनी फेक एनकाउंटर ने हाबजे हुजबो केस तरगा सुप्रीम कोर्ट केस तर लेरिबनेबा सुगुम्बा मॉडल ऑफ जस्टिस से खोइगी नागागी इचिनाउना एक्सेप्ट तौगद्रा करीगुम्बा मी तरुक से पुथोरक्ता तारगदी मखोई साइडगी करी स्टेप लौगनी मणिपुर मियाम सिबु ब्लॉकेट के मखादा मरुमदा सुम थंबा यागद्रा मोइगी मिसु याउना वारिबनेको अदु थंबा यागद्रा अदुगा गुडविल लाकनाबसे करै वाइदगी लेवल दे लाकदगे सिदि अखोइना हाइबा ngमोइबसे याम लुबा सिचुएशन नेबा अखोइगी क्रॉस रिएक्ट तौरकदबा अदुगा अखोइगी समनायबदा कम्युनिटी अमगी सीएसओ नेना लेबनिना अखोइ सीएसओ मयामजे अखोइना मियामना पामदबा थबकसे अखोइना हेक तौ मतमदा मियाम जी क्रॉस रिएक्शन अमा लाकोसे मसी पॉलिटिकली जु लाकदोइनेबा होजी हाना सीएसओ दा रिएक्ट तौरकपा याइसे समना हाइबदा यूनाइटेड नागा काउंसिल दा यूएनसी दा तौरकपा याइ अदुइ मतुंगदा मोइ मयाम जी एनपीएफ ता तौरकनी अदगिदि ngसाइगी आर्म ग्रुप ता मुक तौरकनी नोइने यादना तौरिनि खोलिनि गायना हायकनी नोइ नांगै अखोइना पीरिबा टैक्स मयाम नोइदि हाउस टैक्स का मयाम लौरि दना को हाइब लौरि मयाम से नोइ अखोइ मी प्रोटेक्ट तौ ngमदि कैगिनो हायकनी सेम केस दा सोना कन दसु ओइरोम दसु दुम ngसाइगी कुकी सिंगी साइट सु हाइ तारे को अदि लिलोन वाइफाई एब्रा मोइगी साइट दि याम अवाबा चौबो म तादोइने बसे को अदुना मणिपुर गवर्नमेंट ना मतम जाना मथौ तौ होदबदगी सिगुम क्राइसिस से थोइने ना हाइबा ताबनी अदुबो लोगी ओइबा सैटिस्फैक्टरी आंसर टू द पीपल से मसी कमाइना पीगदगे सिदि मसी अइना स्वाइदगा कमेंट पीबने याररोय बसिदि को ngसाइ मोइ हाई पॉलिटिकल लेवल दा अदुगा कम्युनिटी अनि से यानाबगी लेवल दा सीएसओ मसेन याना थोक्रसु पीपल ना यागदबो पोट अमा तौरक्त्रगदी सी पोचे पाक हंदोन जिन तौबो ngमगदबगी ममी से पाक उदिए ना इसमाइन थमजगे होय थागचिरो जा अदुगा